Vantirhkoh chung nung te part 2 kan ngai thale don ania Archangel Pathum Michael Gabriel le Raphael chanchin kan ngai thlato a zanina palina Archangel URIEL chanchin kan zir dona kan ngai thlau don ani soidongin kan thil chhir de historian perspective kan collect ani trina Christian perspective nilawin Christian perspective is claim in a bias doctrine wangin history zong in dikhangan chui chau ane URIEL ti hian omje pani nei thaya pakhat chu flame of God ti ne pathian mei al ti na ni maya a pani na chuan God is my light ti na nya pathian chu ka en na emo pathian chu ka eng ani ti na te pon thayo me tin hi lelin na zela po Bible the Lord is my light ti na te po hi ani thei anti bok ani mi thing ka chuan URIEL hi masculine le feminine form nein arem chandanang jogin mishing te ne na in lar thin ni nan ngai tun thling hian alain lar ni ngai ni Archangel te zinga Gabriel ne hian anu emo a perform in emonin lar mai thina an du danangin an silfia thei turangin lar na te ne na khan mo ka tiang khan in lar mai thin ani Vantirhkoh kan ti te hi anu le pa nong vem angem ti zo na kha lom thei ta a thil riat chen har tak ani mela sodom khwa zin Vantirhkoh te po kha komi te khan an lo mutai na sa le ani ka khada Vantirhkoh kha anu chi nei lar poni ma na heng Archangel kan ti Michael te Gabriel URIEL Raphael Raguel Siriel Rimiel la Lucifer te hi apalama tanga siam ani mela ni ma singa Gabriel le URIEL le ro chu nu formin mishing de bula chain lar ve thin kan ti kha tin adam anu pui ma sa jok anga an soi thin Lilith po kha mishing ni lo ma se alan tira tangin anu lam ani mel thata a masculine formin kan mu me lon ani engwanga Vantirhkoh te hian anu le apa o ma siam an nge an ni ve kher mishing ang thawain thla pung tur ami an ni nge Vantirhkoh kan ti ho hi tharau lam khovela mi ni loin kan omna universe chunga om ve thawa thil nung om ma sa ni in thiam na sang dak nen lo ni jok ti po hi zo na om thei tak ani a kan dimension lowa hian an omanga an lo in thla punga khuate pon lo nei ve rengem niang ti te po kha zo na om thei ani mizo te po hian kan thon thu sanga Vantirhkoh nioma ngai thei tur thon thu kan nei ve nuala heng si chang nei ti te longlai ti te van chung nula remain hoi ti te hi Vantirhkoh nula anu form kan ti deuh khan ni a palam po kan nei nual tho ome fapan om chuan fanu po kha om turanga ngai nakha a om lian mema Bible ro chuan a palam ero a on le ti kan sia ani Vantirhkoh le mishing thlapol ni film kan ti million ho kha Bible ate Book of Enoch vela te po ainziak ve nuala Vantirhkoh te hi tharau mi ni loin physical being ni in natural taka in thla chong ve thin yom tak anni achan chu mishing te ne na thisen le DNA in mil thlap anni ti asiata pangai taka in thla chong tur chuan ai in milemo ai reject lo kha angai thada Vantirhkoh te chi kha mishing chi nen aloin mila nau ten sing thei tlat me ni DNA claim encode da oma million an lo piang thina ni kha Vantirhkoh dang lo lang isu lo pian dom velami Gabriel kan ti te ro chu physical form ni loin a raw spiritual form ang te pon anom le tho bok si ani tin thil pakhat kan share tur poi mo chu kan ngai to na le kan share na thok hian thil ni mi lo ni anga lo record emo lo memorize anei chek mai ni thok thiam lo po ni loin energy kan nga tok lo wang ani kan thok hian thasui ren ma thil kan mu tam tak hi a detail lo process lo in assumption kan ti mangina lo no khat zunga om je chu lekha kan share pon a detailing kan va spell thlap kher lo wa kan va en khan award ni turang khan kan senghal mai thina ni
mishing ruang am ang dewa mu chuan mishing ani e tin kan lo hrenga la kan thluak hian nia lo pom to chu ni to top mai thina thil hriat sual po om chok reng thina ni mu sual te po mo Vantirhkoh te po hi thil mu sual riko te mo thil mu riko sual e mo ni mai thei boka sakhuana begin Christian ten kan ngai dan chuan sakho thil takan ni line ngai ruat na le nia an ngai dan chu chu tak tak angan lo soi chau tak ni lem lo po ani mel ve viau tho aliens khovela local te Vantirhkoh emon lo ti po ni mai the anu naki kan ti te khamo keni mishing te ne na in close tak chi po in thla the an ni na hian keni mishing te hian ai hian an rau big lo mai the a kan ngai to na mai me ni lo point kan mishing te cousin keni cousin pakhat keni ai thiam si te po an ni thei tho ome ola kan peng thui tuk do na khatlai ka chuang po lo ni second idea ti zaw na ni archangel uriel lama lo lut tai la e tanak le khabu juda te le khabu upa pera an soya chuan Vantirhkoh te hi an ming tak kha soilan ni ngai meu lo ni chu ti rualen Vantirhkoh pani Michaela le Gabriela ming hi ro hi chu chiang tak takin alanga ni ma sila dang te ero hi chu hriat polan ol hle ti hriila Uriel po hi Vantirhkoh dang ne na soi pol na tam le a tin Uriel chanchin hi apocrypha te kabbalistic thua te le occult le khabua te a chanchin tlang pui chu kan mu thei bok ane Uriel le Fanuel ti te po hi hriat polan fo thina gnostic le khabu lama chuan Fanuel ti azia kan ni deuh veka ma se no ka le khabua chiang tangin an ni na soi tunga Uriel chu God is my light pathian chu ke na ti ania Fanuel ti ro chu pathian mai ti na mo pathian ne na let in chira let ti na trying to God ti na te po ani thina ni Testament of Solomon ro chuan Solomon le khabu ro chuan Uriel hi Michaela le Gabriela dot chia archangel pathum na ti soi ni dei me Raphael kha omlawa apalina chu Sabrael ti ani he wang hian Raphael le Uriel po hi min ang ni nan lo soi pol me anio mange ti ngai dan te po kha ombok ani chu wangin Uriel tluk pui nio man soi thin de chu Nuriel te Urian Jeremiel Vretiel Sariel Suriel Puruel Fanuel Jacob Azrael Raphael te ho nen yan an soi pol fau thin ani apocrypha le khabua book of Esdras panina Ezra zega chuan Uriel chungchang tam tak alanga zol nei Ezra zia kan ti khamo kumzabi pangana iswa mahun ma de in BC live vel chu zol nei ro pui takani ti kan hriat kha Babylon sultan live vel in Israel fa te sual na le pathian shem na tu te na setagin aziak thina chapter 2 chuan Ezra hian in larna muwa chuta bo chuan Isu Krista te bo helo mulo ka tin rinom tanga pathian thoi tla tu de chuan lalukhum che thei lo an chan tur chungchang te aziaka Ezra chu heng in larna rang mu de Israel fa te ne na sil chong tura tas na pe ka ni a in chira sim te chu pathian ne ngai dam du zia te po ziak bok chapter 3 atanga chapter 14 in kara ro chu tle min lo dang lam dewa headline to hi apocalypse of Ezra ti te point an soi deuh thin ani helai vela hian vision pasari muin chunga thil mu te chu Vantirhkoh Uriel hian om zia hril fia sak thina chunte chu Ezra hian aziak chok ta ani Uriel hian do thei takin thil hria thiam har sa tak mishing ta na mak tak te chu Ezra hria thiam thei turin osam tak takin a hril fia thina Ezra chu lo fing ta em ani he wang hian hril fia tu te po ti thina ni a angel of wisdom fin na Vantirhkoh ti te po title am pe bok thina ni heta Ezra ne na impiak na chungchang hi apocrypha le kabula ma chiar tur tam em a halo bi chiang venga dule apian zia le ni na lamero soi a omlem lowa interpreter ang dewa alanga wangin he o mang cho in bia te pon thei ani tun thleng hiam pathian tu hriat thiam lo te kan nei chuan mo
pathian o shiat fialo te kan nei amo khowel she om na tam tak kan ma om thin te jupa anga kan she thiam lo ani chuan uriel hne na hian thlenin ani hian awesome takin min shel fia don ani an lo ti thina tun thlengin uriel tong china kan ti tam tak hi mu tur tam em ani Revelation of Esdras a shilong na an ti me a chuan Vantirhkoh khowel to paro rel tur an ti de chu eng te lo chin cheila Michael ate, Gabriel ate, Uriel ate, Raphael ate, Gabuthelon ate, Beburos ate, Zebulion ate, Acre ate, Arphugitonos ate ne. Ama sapali Michael ata Uriel ti lo hi chu Esdras ba nga hian he aming dang mo hi mu turan omia lo khoi le khabua ma Gabuthelon ti de ho him. Tin Rabbi Simeon ben Lakis of Tiberias anti chuan heng Vantirhkoh te hi Babylon Sultan na cha lo kir le nu cha an ron hon tel ni na soi bok thin ani heng Vantirhkoh sang ming te hi ma tin uriel hi chutlung tara baptist tu zo hana isu wanga Herodan no pangkum ni noilam tha turati a thina laga ta chan chuak tu le veng him tu hani nan soya ai kupta Elizabeth le Johanna chu Atlantiat pui ni nan soya mare te bula shoi ni ome chu Leonardo da Vinci lem jiak pakhat Virgin of the Rock tia khan an lem nen muturong bok ani Archangel Uriel hi cherub ni nan soi thin boka Eden vo huan veng tu angin apokfa an soi boka Evile adama hun laya tharau ama ni veng tu ni na soi bok tin Genesis bung thum na cherub jing mi kha ani tin soi boka na akupta shina sataka len laya fadir ti lum ani dong Israel fa te kong ka bianga beram no thi senin tat lo thli thlai tu ni te po an ti boka tin Apocalypse of Peter Petera in larna Petera tupuana kan tianga po Uriel hi angel of repentance ti soi thina ni bok om je chu repentance chu in chir in lamlet tinanga ta in lamlet tir tu mishing te in chir tir tu tina angin ashe the ome he Apocalypse of Peter le khabu ro chuan Uriel chu khongai na le mangai na nei vak lo ni nan soi thina ti turom te ama ti turom te le duties chu thattakin atitlang pop mai thina ni ome achang chuan na trop tak mi ti chiat vekte po akawa tla nei chuan ati mai thin ni nan soya khovel to ba pathian thu oi lo te le misual te chatuana hremna pek tu tur ni nan soi bok mi fel te le athu oi tu te ro chu lal khum che te lo changin lim takin an omang ti ane Vantirhkoh Uriel na poi mo em chu Shemmun Tartarus kan tia ha mo omin misual te le thu oi lo te khovel to phuna shem tu tur per le an soul collect tu khani nan ngai thina heda hian sheom takin an dam lai sual na nei tam tak te chu an sual danang je lin lo thung ru thina ne andina an dam lai midang an chia lo thin te le tong chan tlai de thin te chu shem huna hian an lei kha thil tiang komin thir kom khan an le khan an thil la mei na taksa chun ur thin bokan in ti ni chatuana chu tiang ngai sak tur chuan Uriel chuan da thina ni anti bok ani shemuna nuk thatu mo an tharau tiang khan he Apocalypse of Peter hi thu puan nen hian Bible a hian ni na nin suwa an in suwa len ti boka mo thu puan ai hian Apocalypse of Peter hin da che panin ti boka ni Uriel le Israel hi headline shemuna hian na thongdu ni nan soi bo Israel hi mo Israel kianga hian na thongdu na nen ti bo ni Israel chanchin hi kan la soi le don nya Jewish literature pakhat Apocalypse of Moses a chuan Michael le Uriel chungchang kan mu boka The life of Adam and Eve le kabun ti bok train Michael le Uriel chu pathian ti tura pe a chuta chuan Adam le Abel rong chu linen puana tuama and then one phum tur chuan ati a Evile seta chu mi thi reng de phum zel to turin Uriel te hian thuan pe bok
nin an soi ani URIEL lem ziak re URIEL lem an ziak re nga hian le khabu papyrus manga siam scroll le mo le khabu emo keng thina he hian fin na le thiam na lama mishing te puin hriat zel chang na te pe thin tu nin an nga ya ten an chang chuan ngu nam mai al flaming sword kan tiang chi keng bok thina chu chuan mi te shem thin tu ni lai kha altilang boka mi ke la ten po hian ngai po zeu zeu thin ani tin RC te en na zong zong a keng tel bok thina wang hian trek le mai al ten hian soi zom chin bok ani angel of god and angel of thunder and lightning ti te soi thin ani he hian khover som na le thim na lagata en na petu thim jing en thlen tu engel Vantirhkoh ni nga chi ani tuna electric te hi URIEL wang ni nga ni URIEL and scientist te a shil wang ani ti ten mo soi thin ani tin archangel ropuite tak tak te jinga Lucifer thian nai ber ni an soi boka Luciferan a boy Luciferan boyna van huna cho chwa khan archangel dang te chuan Lucifer chu chan chua thei to lo le a let te ran ngai to URIEL ro chuan be seina ala nei thlata fallen angels te pathian in shempo khan e tur te zuk pein thu tha zuk shila zuk counseling tu ber le in lam le tur som tu ber ni nan ngai boka chu vain Lucifer po hian URIEL chu en da na dang deuh thin te an lo ti bok ani tin URIEL hi Vantirhkoh te jinga chung nung ber jinga atel ve wang hian thilo thleng tur le pathian thil ruat lok kan ti te a shave vek thina pathian thu oi tu te bula in larin thilo thleng tur te shil login vision te lo pathin kan ti to ha book of enoch a po URIEL shil lok tu ani dan kan mu a nova po kha URIEL hian tuile tur thu le chhiatna lo thleng tur te kha a shil an ti bok tu thleng hian URIEL betu tap takan lo kan ti to kha tu nai na leng mek coronavirus kan ti po hi Sylvia Brown chuan in larna lo mulogin URIEL chuan he lo thleng do na ni ti in a shilani al ti lo soi ve bok ani an oyam nova hun lai khan Vantirhkoh ten le mei che te hi mel cha an ti kha nu puyan nei mei thina ti chuan fan ne ya suala pokhan ngai me lo ni Vantirhkoh te khan tin fallen angel zingan how to ber Azazel khan mishing te chu siam rei chi sang siam dan te zirtirin chung siam rei te man dan po chu zirtira mishing te khan in dawa khovela chun ti sen luang zel zul me ni mishing te le Vantirhkoh thla pol human angel kan tiang chi Nephilim million kan ti te khovela an lo pung na sa em an ni chun mishing te chun an ti du da vela chuta khovela thil thleng mek chu thalo tin Vantirhkoh archangel kan ti Michael Gabriel Raphael le URIEL te hian pathian hne na an zul ko ta ni ma an thil mule hriat te chu report an pe pathian chuan chu hriat chuan thin rim le a enoka le khabu chapter som lama chuan pathian chuan archangel pali te chu ti tu theu apeta tas apeta ni mo khovela rem na le mu na thei nan na chi sang pe archangel URIEL na chu nova hne na ka khovel suala na satak awa khovel le chu thilom jong chiat tur thu te le floods tuilen manga mishing te sheman ni tur tu te chu zuk shil tur tira ni te chuan nova hne na chun zukalin tuilet laka an him thei dan tur te po ngai tu chu asak turan pathian in tas apea long ka atuk tirta ani ti chuan tuilo liana human angel kan ti te chuan chial loin an oma Vantirhkoh fa te chu tuile ta chuan an thi veka tin fallen angels te chu chatuan shem turin an chian lo bok ani kan ti khatro nova le fa te ro chu chan chua anne enoka le khabu po hian enoka hian pathian ti lo ma wang le pathian vo bi kan ye wang khan in la na tam taka muwa tlai tin leng dun ring kan ti kha chuta shoi tu le shefia tu ber po hi URIEL ani ome chapter 21 a hian til mak tak mei chu URIEL chuan enoka chu van rama fan puya
vanra mun pakara chuan desolate area kan ti mun khohar deuh mun relai deuh a chuan prison pakhat kha lo ve ni vanra ma prison om ve te ani chu chula chuan uriel a chuan silfein prison of the angels angel sualte shremna kum kwa chatuanan omne tur kha an lo siam ve ni om vanra ma pokhan on tin maksak le deuh mai chu uriel hi dark angel mishinga lo chang ma samper ni te in soi bok thina hi chu oyom lo le zual do prayer of Joseph ti pakatan na soi dan chuan he ko vela hian cham hlen tu le cheng ve turin ka lo chuka kaming chu Jacob ani tin uriel hian tuimun Joseph ane na hian soi no hemi wange mi theng ka chuan Vantirhkoh ti zinga mishinga lo chang hlen ta ma samper ani hen ti bok thina ni Angel of the Four Winds ti ten hang archangel palihin soi thina uriel hi south lama amok chim lamlal south wind nanti thin ta kha ya tin Raphaela hi west khotlang ma Michael hi east khotsak Gabriel north mar ten soi thina ne Eddie Jasari somli panga Council of Rome Khan Pop Zachariah anti chuan Vantirhkoh chungchang zirna tele an ma ni biak na tam tak te chu ni clear san ngai ni na sia worship tur pathiana nga biak tur le tur lo te share san ngai ni na seta chu jinga chuan archangel pathum Michael Gabriel Raphael hi biak thei jing lama chuang ta uriel ro chu chuang lo ni mela tin uriel mi hi soilan pokha ko sana khan phal lo ti te om bogani tin kumzabi pa nga som pangana vel ni mo Robert M Lane na lekha bu pakara report chuanga chuan uriel ming hi exorcism pakada han ramhoi no chuala hian a ming hi soilan ve ni ti report om boga tin dai bogo milism an ti ho kan senga heng ho yan uriel hi pathian ang bethi ni sia tu cho ole katika interesting tak oma tun thlengin archangel uriel biak na hi alon om thina archangel prayer te po karon danga chungte chu oma thilang kim silfia tu angel of wisdom hei tuna tharau thianglim kan ngai danang deuh hian tharau thianglim chuan min kai da mishing te min tran pui thin an tiang deuh hian archangel uriel hian chu lama chuan min pui thin in mutur tam takoma in larna thlengin tun hian an lam huwa mutur tam takoma youtube pa te po mo ole engamani zong tak chuan kan fin pha be seila kan bengvar pha be seila ni ma sela atak tak ani kan ti theilowa kan ngai dan chung po lo ne ro se soi bel chong comment lama